Super pokala je za nas v bistvu zelo velika čast. Mislim, da smo se lani z igro zaslužili. Kljub temu pa napoved za letos lahko rečem, da Primorska z to sestavo ekipe lani je bila Primorska dobra, letos je to super Primorska. Kljub temu mi ne bomo vrgli puške v koruzo. Treniramo dobro, zaenkrat smo zdravi. Za tekmo se bomo pripravili in probali odigrati čim bolje. Biti dostojni nasprotniki in skušali tudi presenetiti. Super pokal, prva tekma uradna sezone. Sigurno veliko vprašanja imamo in mi in Polzela. Pridno delamo, pridno treniramo, pripravljamo se za začetek sezone in za taj prvi trofej super pokala. Vse bomo dali od sebe, da obranimo lovoriko in da je spet prinesemo nazaj v Koper.